Mentakas ni ayo ban file nomination ringkat ki supporters ki joni ringkat ako ka state party Geelong City ka block members and respective unit naka constituency ka baningkong baling ami siya kani karensan ka diba kintiyo ngin empower yi Geelong kami ki joni kumjo ki youth ki joni ba ka jela. We have to fight a battle ni long firm ni decision habang iyang ka election binhapan ni lebet nakabating kay gatong katong kabahakmat kajonga bahakmat dangalayo siya elect na kani siya kani ka Meghalaya Legislative Assembly nagkloy baningkong ka empowerment yaki kansay ka empowerment yaki youth but kamtam ngin pa yaki infrastructure haka jelahi barokaway haka constituency kumnong ngin uplift habang pa yaki kun samlang ki kun long ki bala do na ulot haka jela namar ba lingba ki pandemic lingba ka jinglong frustrated ka jong ti haki kam tu jam ringa ko ka kun samlang ngamla ban syupet baka jelai ka jong ni kalahir arsot ang kapuli kaputing ngaproy ban penting ke education di infrastructure nang nang siya mat ila ban ni ibang ya kata ka Meghalaya ko makikot ka board of clouds.